Stand. We're going to go ahead and start in a word of prayer and then lead us in a couple of songs of worship this morning. And just prepare our hearts as we give Him all the glory and honor. Father, we thank you, Lord, for yet another opportunity to be here this morning. Thank you for your blessings. Thank you for waking us up this morning. Thank you for giving us the strength. Thank you for protecting us, God, and being with us, Lord, as we're asleep in our beds, Father, but we praise you, God, because we are up and early this morning, and we are just grateful, God, for your faithfulness, for your goodness and your mercies that endureth forever, God. Thank you for this opportunity. I pray, Holy Spirit, that you would come and lead us, guide us, and bless us in everything that we do today, God, as we draw near unto you, God. May you draw near unto us, Father. Give us strength. Help us to focus in on what you want us to hear this morning. And most of all, as we call upon you, God, is through our relationship and our abiding in you, God, that you promise that if we abide in you, anything that we ask for, God, you would hear and you would do for us, God. And to all that for your glory and honor. Thank you again for everything. We ask all of these things in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and
We exalt you and we give you all the glory and we give you all the honor, Jesus. Because you are worthy, Jesus. Worthy to be praised. God is so good, and let's just give God praise. Amen. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Therefore, isso se trata de fazer uma livestream. Na lola uso neta health,
Greeting to all of you in the name of Jesus. Praise God for another opportunity to be in His house. Amen. Just draw close and seek Him and draw near unto God while He is near. And just to give Him all the glory and honor that He deserves. I know it's a cold, rainy morning, and it could be a very difficult time to get out of our warm beds, but praise God. Thank you for being here this morning. I also want to greet you who are tuning in, especially our church family who might be traveling. We want to greet you as well. And those of you who are visiting for the first time, God bless you in your visitation this morning. We pray that God's word and our prayer meeting this morning will be a blessing to you and an encouragement in this season of our spiritual lives. To God be all the glory and all the honor. Samuelu, First Samuel chapter 13, if you have your Bibles. I'll read it in the New King James Version, but you can follow along. We're going to be reading from verse 5 on down to verse 12. First Samuel 13, verse 5 down to verse 12. Samuelu Sumatolu, yeah, Lima, and for Romola Tanto Fenton Fantasma Nita out, Momo Samuelu, Jalapasuma Tolu, Lima, I found it to my friend Pasuma Lua, Tanto Feta Fantasma Nita Samoa, Tanto Fetawia, Wafaro to Poto Philistia, Etau Israel, Etolu Sefu Afeo Cariota, Romo Afeo Eti Sofalua. Matanata leo leone tafano na jotele Wanato wai Matola wapi imeke mase inanae opeta beni Ueloe tamato Israelu wapamatia ilato Awa watu atumale ilu Ona lafia ilea ulilugu iana Malebao tanatala Manaoa Maolo maoluma Malua Soko ia tufo iyo tana e peru o ilugo kato makiliata ai lofo per saulo ikilikala olo muli ya te ia lelu uma male tete mu wafaatali o ia so efitu waso ia na tofa atu ai Samuelu ai le ia watu Samuelu ikilikala wata ape fo lelu usaya te ia Ona faya leo Saulo, au maya te aku se taulanga mu, ma se taulanga whawhetai. Ona faya ile ia o le taulanga mu. O ina uma ona faya ia o le taulanga mu. Whauta ya Samuelu, ua watu. Ona alua leo Saulo e whawhetai ai, ma ofo atu ya te ia. Ua whai mai Samuelu, se ala umea wa faina, ua tali atu Saulo, na oba ai, ua ta apele nugu saya atia, ma oe foi ua ele sau I aso na ato faina mai, ma ua wha poto Filistia I meke mase, o le nea lea na o wha pea ai, a nei e wha I fo mai Filistia I atia ui kilikala, a ua o le wha tonga atu I a Iowa, ona o wha malosi lea, ma o whaia le tau na mu. Verse 5 in the New King James Version, Then the Philistines gathered together to fight with Israel, 30,000 chariots, 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the seashore in multitude. And they came up and encamped in Michmash to the east of Beth Aven. When the men of Israel saw that they were in danger,
For the people were distressed. Then the people hid in caves, in thickets, in rocks, in holes, and in pits. And some of the Hebrews even crossed over the Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was still in Gilgal, and all the people followed him, trembling. Then he waited 7 days, according to the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. So Saul said, "Bring a burnt offering and a peace offering here to me." And he offered the burnt offering. Now it happened as soon as he had finished presenting the burnt offering that Samuel came, and Saul went out to meet him, that he might greet him. And Samuel said, "What have you done?" Saul said, "When I saw that the people were scattered from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together at Michmash, then I said to myself, the Philistines will now come down on me at Gilgal, and I have not yet made supplication to the Lord. Therefore, I felt compelled and offered a burnt offering." In that last line, another translation says, "Therefore I forced myself and offered up a sacrifice to God." God bless you in the reading of God's word. Today I want to encourage you on a message or an encouragement titled, "Wait for God's appointed time." Wait for God's appointed time. Say amen. Lord, a lot of things today, everything is really fast paced. Fast food and drive-thrus. Microwave. A lot of our younger generations, when we see these things, we think, oh, high tech, and it's great. But what we don't realize is that the microwave was invented because people no longer wanted to sit and wait for real dinners made on the oven. And microwave, if I pay out to find out, microwave, or if I not while I'm finding in the microwave, all the sound so for a minute to young. Tell your tamata, will they go fear more for cook up your eye for a lady over in Yakuma Cassima Locula, I'll feel not a million or the Omian Lomi, okay, Villa, my lord, may I. Lenaka, level caco of Island McDonald, like KFC, my easy fast food, or also here, Cassie drive through. I lay some more, and let Yanni drive through. Na e anu leile fale ai nga whakaulo mea ai ngofo wha lei ai whai lona fast food ai sea e lei whai a inga i whapeo high tech ma o lei se mea a o whai langa i sao e karaka i ma whai nga ngofo, they can't sit still, they need to just drive, pick up their food and go. But you see, even that one drive-through wasn't good enough. So now if you go to McDonald's, wo lua drive-through o isi me wo kolu drive-through ai sea na ai o hale kasi ele lava. Why? Because we live in a society that are impatient. Wakako yai se tu se taimi wal le ai se o mosai telo tamata fi nga o ai watu lo mawalo ale fala me labela wa mata maua foi totonu le kalesia le foi to inga natura le tato o mai foi fala talata ile atua sa ili le atua ma le tato manatu i tatalo la sonei mawalo taiao ai le kako fai kau ile kala ngei ele pule tato le taimi le atua a tato wo le tana leo te lo se tano masani o le malia i le fai tawina awa left to a fofo nei le tula i mai o saulo e fai matupo o Israelu se tasi o nuu o lewa na fai ma fili ma fala ve lave Israelu o le nuu leo au Filistia. One of the greatest issues here when Saul just became king was this other nation that was known as the Philistines. And the Philistines, they weren't a small people. A lot of historians believe that the Philistines actually came from Greece. And if you know Greece, these are where you see these
great warriors that they raise up. I don't know if you've ever seen that movie 300, and where they raise these men, and how they raise them is they kick out the boys at a young age, and they're to live out by themselves and figure out life. And when they pass that, they come back, and they only pick certain people to be in the military, and they had to be fit, they had to be strong. And the Bible says, or not the Bible, but historians believe this where the Philistines come from. And so these weren't small people. Tangata e Filistia leo tamai tangata malo losi. E o foi lato au tau, e le songa o ai tangata, e fili e lato tangata e loa le lato o tama malo losi, e fai lato au tau. Ai le lan tato fai tau nei, e leo se tamai au tau leo o mai. Le tato fai tau fai upo e lima fai tolu suluafe kariota. Ke loa I tato aso nei a fa atusel kariota, I mea yo maul aso nei, it would be the same as tanks. 30,000 tanks. Think about that. From a tolus Africa riota from a ongo afetangatolo ti e solo fanua. O solo fanua e fa tu sai tato ka vale ma vale le aso ne o aso nga le iai le winga tau mai I e leos kamai au tau le o mai fa sanga tau ia Israel. Ai fa mai lo ele ngata ilea au tangata tau uma fa mai o le mafai ona fai tauina. Fa mai o tu sai ilea ile one le mta fanga le to o tele o tangata ia o mai e whaasanga tau ia Israel. Lea lau tato whai tau tala, wha mei o alu watu nei Saulo le tupu. Lea lau wha mei o alu watu nei, ai wawa ai atu Saulo, wha mei o wawa ai atu ia le whanaunga Israelu. O ka se ke leo le whaafika uli le la tupu. Ke leo le whaalave lave le, ke leo le au kaulea. Ai wha mei la le whai tau tātou, I upuna I lunga I fo, wha mei o le au tau a Israelu, nao le tolu afi. Tolu afe tangata. Ai leo mai le tolu sfulu afe kariota. Ongo afe ti e solfanua. Matangata ele mafai ona mai tauina. Le to atele lea. Aunga le kolu afe lea alu atu masaulo. Lea la whamei la tala leo tato whai tauai whamei a wa mata ona fefe tangata. Whamei wa fefe wa o pior kala siosi. Whamei wa su e ale pue elil pue la feima oso e kongres ngaka kaluai le fefe ma le atu vale a. O le aise wha moe moe. Whamei wa su e le anga wa su e se mea. So se mea mawhainga la lafi e whamei o le isi ko o kele. Lango le isi ko o yoratana leo lo iai lato. Whamei a ua sopo ia le yoratana. E ui lava ua loloto le nei vai. O le fo iai le tau malulu. Ai o le kea le malulu ma le loloto nei vai. Ono le fefe. Le whamei a. O a aua ia ma oa ia le isi tu kaluai le fefe ma nato tu wale mele la tu lai mai. Ai whamei la tala whamei ua nofo Saulo malanga au tau I le tu lea. Ma na ia la lona nofo lea. Ai whamei lon whai upuna I fitu. Oi le whai upuna I walu. Whamei ua whaatali tali Saulo I le taimi na atofaina e Samuelu. Say amen. Whamei olo whaatali tali whai upe walu. Whamei ua whaatali tali Samuelu. I aso e fia, aso e fitu. Ia Saulo I le taimi na atofaina e Samuelu. E tau mai I, there was an appointed time. And Samuel told Saul, wait. Tu soltala Samuelu ya Saulo. Awoke loke se mea, awoke whaia se mea, whakalkali. Se atoa aso e fitu na o alwatu leia. So lea lai tato vava ai le amatanga, lea le leia Saulo a, leo whaatalitali. He waited 7 days. Ai whamei lan whamtalanga whai upe walu. Whamei o vava ai atu nei ya Saulo. Ua a mata ona ta apitangata. Wa amata ona ta itasi ma o ese tangata. People were starting to leave. People were starting to scatter. Ai faitaula isi maulanga a yeso taimina faitaula I tala atoa. Wa to tele tangata na amata na tolu afela na autau. Ai lefa ataltali Saulo ya Samuelu whamei e umaifo na o le ongo se lau tangata na tatoi. Lea la ua popole nei Saulo. Vava ai atu Saulo o langa kolu afelea. Lea o ka ikasi maso sola lisi au veanga. Lea o pa umai lalo na o le ongo se lau tangata I o tatoi. Whamei lo le tala le tatu whaitau. Whamei atu lo Saulo ia I se tasion au auna. Au mai se taulanga mu. Au mai se taulanga whaaftai. Se o whaia I le aso nei. Le ala o tātou I loa whamei o whaia I taulanga mu. E whamei e whetau I ale whaingolanga taulanga. Ai Saulo ma Samuelu. Samuelu, whaatu Samuelu. Sole. O le ale mea e whaia. Ia le ala tātou whaitau ai lana tali lea a. Whai atu loa whamei atala Saulo whamei. O leo o wawa. Kolua excuses I nga whai e Saulo.
Mea mua, whamai o leo vai aku, wa makanga ka apel ngu. Mea mua nga, leo vai aku whamai wa maka o nga ka apel ngu. Le wingos whamkalanga, leo vai aku saulo i o nga maka whalkingo, wa kaule English. Lang olisi nga me whapopole i fwilka ngaka, e saulo e vai aku i English, ke au whapea. Nye lei fwile as me whaile aso nge. E vai aku lo wa kau ngau sa mea, wa kia i fwile mal whamaongi. Wa kuul me kaunga whai, langa ia, o kau ngau mea. A ule whamaongi a pe ngau le ungo se lau, sa kau anga whamaongi pe le atua. A leo whamai, ule mea mua whamai, ule whakali ia Samuelu, mea mua whamai, wa ka apel ngu. Mea longo lua ngai whamai ei, whamai, a o oe fo, ue wawa ai il whaingol kalal tu. A o oe fo, ngai whamai le leia, o le afo le ongo ke sa wai. A leo wa ke al afo le ongo. Ke ala afaleongo lef kwa esau. We fa alongo kala, le kangaka le o fia failang excuse. O le fa akali le kaimia le atua, a le o vava yaku, wanga o ngau me o le English, lua a o oifo. Nga e fai mai le leia o afaleongo, le o ke ala afalfik. Le kangaka e le o fa akua i le atua, a le o vava ai i o nga mata fa le tino. Le ka le si o le tato savalingo le savalinga e fai el fa atua. Pele i tato malam lama, kuso le vava aya Samuelu, le vava ai le taimi whaatangata po le taimi whaatino, a o le manatu ia, e ese a le taimi o tangata, ese le taimi a le atua, e le pule tato le taimi o tangata, a e pule lava le atua i lona taimi, say amen. Melanga e metus pa ia aune manatu o le whaatuai mai o le atua, e pe o le whaatuai le manatu i tangata, langa o le whaatuai mai o le atua, o longa whaatuai mai ina ia, langa e leo sona fina ngalo ina ia whano se tasi, a ia sala mo tangata, ma ia toe foi mai ia te ia. What is God saying here? Perhaps Samuel was being, or Saul was being tested by God. If you think about that, because a lot of us, we might say, well, la foi Saulo le isi ku. Kako mangaku yai. Fa mai leia Samuelu, o le kaimin ngai, ai lewa kuai mai, ai kuai mai la, lewa a makan ka apel ngu. O mela le a tonu tato mafau fawai, e pia e Saul kala Saulo. Al mele te wha malosi a te oe, o le kuai le atua, e le kukusa man kuai o tangata. E pule ale atua lona taimi aisia, langa sila fia e le atua mea uma. E ile pese le masanin tato pese, time is in his hands. O le taimi o lo yona o le winga, God is not restricted by time. You and I are restricted by time, but God is outside of time. E fafuatu le atua le taimi, au ka kouia, e el ka kou kaimi, e el kaimi e whanga wai, e el kaimi e oti el tangata, e el kaimi e fia. We're limited to time, but God, He is unlimited. He's outside of time. Time is in His hand. So if we think that He's late, God is not late, because His time is better than our time. Say amen. Lela tatou faita we whamei ue e tuai mai. O le mea o le isi la langa vaenga ngola, excuse me, the Philistines, o le isi mea whamei, o leo wawai atu, ne o mai le au tau lea ia te au au leo te nofu atu I kitkala. Again, this view that comes from a physical perspective, the people are leaving, you came late, and there's a big army that's waiting for me. Le kele o mea I o lo tu lai mai, tonu e sao fo I langona fa le tino saulo ia, leo fa matala mai po au na langona, but he probably was afraid as well. To see such a huge, massive army sitting at their borders, waiting to jump them, and now from a 3,000 soldiers to 600 soldiers, he must have been afraid. And sometimes, let's be honest, it gets scary when we wait for God and we look around and everything is falling apart. E ai te me o ele masal salo ye tatou. Pe avava ai atu. O lea le a fioki uma ai ngā kaikas. Ai le uma ngai whama. O e kako vava ai e me kako mangaku. We start to panic. When we start to wonder, o leo levanga kakalo ngai whamai, ai le o ia se suinga I siau tina po siau tama. Whatever it is that you're praying for, sometimes with physical eyes, it can discourage us. When we look at it, we say, God, where are you? Why aren't you answering? But I want to encourage you this morning. God has an appointed time for everything. E iai le taimi ua tofaina I le atua. Mo oe mau.
Ai paula le mea tātou, ia tātou ono sai, ma ia tātou faa tali le tua. Langa atal tonu o le tuai mai o le tua lea, a tonu o le tofo ina leo le faa tua Saulo. Langa iai taimi ngalo e faa pena le tua. Le laua mangaku Saulo wa kuai Samuelu, wa maka nga fefe, ai sa kaua nga faa tali pea. Langa e fai tau ifo maungai lalo ifo fa mailo Samuelu, we e anga sala I luma o le atua. Le mea nga we e faia, we e anga sala. Aisea, we e le tau sia polo inga le atua. Le ale winga le tala le Samuelu, o le mea le o le faila tau langa I le atua, e sa ia Saulo. O le mea wa umana faia le atua, na tofie le atua, na o Samuelu le perifeta, ma le au osi taulanga. I taimi la le iai ni osi taulanga na o Samuelu le iai, na o Samuelu a e iai le tofi lea o le avel taulanga I le atua. Mea la le u fai atu lo Samuelu ya Saulo, we anga sala I luma o le atua. Si o le isi le mea aune ngalo iai tātou, when we move ahead of God's time and we do something that we shouldn't do, we might end up sinning against God. And we have to be careful. Ia kako fai keke lango upunga whamai. Wa ailo hau I mea whamai, ona o whaama losi lea. E fai le taulanga. O le whaama losi lea, e leo se whaama losi le le. O le upo e kaunga alu I, ua o fosi loa. O vava aia kula ua fefe au va ko so sola kangaka o le au mai au filiskia o e kuai mai foi o fefe loa o fosi loa mea sa kaunga ule faia. O le kaulanga sa kaunga ku e sau Samuelu e fa kaungu o longa ia tiute o longa ia le faiva au ngofo fua ia mafai e le aisanga fe au le aisanga aia le mea lea o le mea ua umana fai e le atua mai le amatanga lava na o le au salevi o le au ostaulanga o le perfeta Samuelu e tanga e fai mea lea au soli tu la fono aisa o sol fefe. O le fa tali le atua soli tu la fono. Le la feta lai tu lo Samuelu mea ngau e faia o e anga sala I luma o le atua. A tātou to e fōi la I le mele upopo le Saulo. O tangata. Kuai mai Samuelu. To e wawa ai atu fōi. Le au tau te le au. Ko e au ngai me nguke oso mai loa. A tonu e tātou mana tunatu e whai fōi tātou nei filfilinga. Because when you're under pressure, sometimes we make rash decisions. But I want to encourage you, when you're under pressure, God has an appointed time. Just be patient. Langa te vava ailo le tele o mele tu lei mai atono mea au vave ai se filfilinga Saulo. Wai kele mei o vava ai atu. Le au tau le whaataltali mai. Wai mai Samuelu. Tolu fe mea. Wa makan ka ape lang au tau. Ia e loa po le ale kele o me kula I mai o le afo le pressure. Ia maua pe tātou le onsai. Whaatalitali pea mo le atua. Kalkongo mai. Anga whaapea nga whaatalitali Saulo. Pe o e se o mai a tangata ona au tau. E wa ngalo ya Saulo. Ua lava matatoe le atua. E au whaatasi mai ia. E mawhai ona whaasanga tau tangata ia. Ai ona longa popo lenga lea. Le ua vave whai ei mea lea. Ai o se mea sa le tau na whai. O le tau langa na sa tau na whai e Samuelu sa tau lava ona ongo sai pea Saulo. Whaatali pea le taimina ato whaina I le atua. Awa le oso vave. Awa le whai e se mea. Wa ai ne e anga sala I luma o le atua. Le ala o sau nei Samuel. Le ala ngai mea e whai. O se mea valea nea e whai. Ua e whaia se mea le anga I luma o le atua, ua e le tau sia o na polo a inga. Aisea, o le oso le popole. Langa oisi le wha mai I tangata I le onsai, o le popole. Le ka le sia, ke le ia o mea o le wha popole na I tata uloto. Langa le wha mail kuspa ia a e saulo ia Yesu, sanga le muma le mea oma. No. Ke le ia, le wha mail le langa wha whetala ia Yesu, Ioane suluano tolu su tolu, ai maue o tou ia pua pua ngā. Ki li alkala Yesu, e maua o kou, e ke le alo iai, e ke le mwhainga e sola iai, e maua o tou. A le whamea, a ia o tou loto tele. A whamei foli tātou upu nei tai au, ia o tou whaatali tali le atua. A le whamei tu spaia, ong sai pea. O le ong sai lea, ia ngau ko I loa le whasa, moanga ia le upunga o onu le amatanga. Ong sai pea. O le al vava ia kukoia a hoki la aku I le ngoko le kunga mau, ia e ong sai pea. Whaatali tali pea. E whaamaoni ale atua I lona taimi. Pe on tam whai atu. Awa fwoi nei tātou whaatu saina le taimi ale atua I le taimi whaatangata. If you're waiting for that prayer, keep waiting. Don't rush it.
Don't force it. That's what Samuel did. He forced it. And because he forced it, he sinned before God. But I'm encouraging you, don't force it. Because when you force it, you're now relying on your own strength. But if you want to rely on God's strength, then wait for the appointed time. Your marriage to be restored, wait for the appointed time. That doesn't mean sit around and do nothing. That means pray. Nang le wait le ka wa mal kuspa ia o le fa tali le o le ngof ngof le se me fai o le nofo nofo tatalo pea sa ilu le atua tuina atu le atua le fo la ka ko va vai tato fa mo mo le na fa malosia fo ia o nei mea. This is one of my devotions during the week, and it encouraged me because it says this: sometimes ya te wa you to fa feo o fi nga o ia ku lo fal sa le ka ya la wa manatu faltino tatangata wa mana o ia fa vave mea. But this reminds me, go with God's appointed time. Wa umana atofaina ile atua le taimi le aso e sua ile fangua le kaimi le aso e ku ile fale o mea uma ia e tonu le aso nei ele o mai ka ko le aso nei awa le vanga ia ile atua mea uma o leva na atofaina ile atua le taimi o mea uma fai al mea le fa malo sia te oima ia on sa ipea a tonu o leva fo intato lo lotu o leva fo intato fa tali se ngol fai mai al ngai fai fi au o leva fai le mea ai le se mea o kupu mai lunga ngai fangua e ka le sia fa tali pe le taimi o atofaina ile atua ono sa ipea e ai le aso e ai le taimi e fa tau nu ia le atua nei fa moe moe o le atua a mataina o le atua fo ina te fai uina. Say amen. Ai fa pena fo se mea lo e te talo e nei aso. Whatever it is that you're praying for, whatever it is that you're desiring, I want to encourage you. Wait for God's appointed time. It's the best time. Say amen. O se taimi e fai le atua mo oima. Langa le tato fai tau tele o taimi. O le isi le fa lave tono le ka le si le e mo musu i e whakari. Ai ke lo oia e fai kau I ke le o whaka o ko I e fai Yesu. Le fo I tuse il tuse Iakopo. Tele o taimi e fa o ngā Yesu I al whaatai ta ingo. O tangata lea e alue e fai le whatoanga. Every time Jesus uses a parable, he always speaks of a farmer. Te iloa nei ta mama o tō uma ia na ola mai sa mo ko malam lamal kulanga le. Ele o ako e kulki pula I lalo saulo I kai aul kalo a malisi mea. E ai le aso vai aso e alu e vele el vao e alu e keu we iloa foi a e paie ia o ke mga ko e mau men kalo lei a ai kaunga aso uma hala el kai au o le a mea ma fo ia ke au nga o alu ako I Samo ia langa o ka ko ia o langi America e free life a e momoea e ko kiki a ka ale full kasi a anga o alu aku lo isa mo wo ke I le lima le vave au le ko ia ko lau anko le uso lau kama sole ia la songa moela ala lunga lu fanga pua se kulo le o langa sa moa e le se mo e le oso I fol maka la o le vanga uso e fai fe au kaya ai sia langa le manga ku ale fai a me ia ele ai la ai le fo la fa me Yesu ia mo fo ka ko le on sa ile e fa akusel kanga kaya lo fai le fa koanga e ongo sa e fa kali e ia le kai me fua mai ai fua ia lo alu e keu ia so uma ia onga la ko kalia la ia malenga fa te o fa penga fo tatu fa tai le tu ia ka ko on sa ia ka ko ka kalo pe ale kia nga pe ngo fa a e pa ye ai me yo le alu el vele el vao ma lo keu ia me le a wo ke expecting ai manga ia me fu mai e fa penga fo ila ka ko mai le ku a e pa ye ai ka kalo ma fai kaulo kuspa ia a wo e ke manga ko manguia mai le ku la nga fai kusalo walo e vele le vao ma e fa penga fo ila ka ko wala ia so uma le ka ko mai ngai ka ia e ui lava malu lu ma kimu ia a wo e sauan ngai aso aisia o fa ka ua ia ke oilea le keu fa leo oe inga ia fua mai ni fua a vele vi inga le tua say amen. Mea langa ia kako o sai, o kako o mai aso uma le ka le sia pe on whaako, ele o se mea whaale au ngarko o mai. Ia o kou I loa, every time you're here, it's another day of cleaning, it's another day of pruning, it's another day of making yourself ready for the kingdom of God. Yes, Pastor, but I'm tired. Yes, we're all tired. Yes, Pastor, but I got to work this morning. Hey, your labor in the Lord is never in vain. Yeah, but I just got off work. Thank you for coming tonight, this morning. Your labor in the Lord is never in vain. Say amen. Also, fa malo sina mo tato ni tayo. E fa umatoila il tusia sa pakuka lea. E fa matala atili maya ya le taimi ya le atua le sa pakuka. Lo nam tao poe lua.
Alona fai upo e lua, tolu malfa. Au fai tau atu il tatou tu Samoa. Sapkuka e lua, fai upo e lua, tolu malfa. Fa mai ua tali mai fo i ova ia te au. Ua fa apea mai. Ia e tusi le fa alinga. Ia e tongi tongi papa. Ina ia momoe o ia le na te fai tawina. A wao le fa alinga. Ua tuuina mo na aso ua tuupoina. Ai tautala mai pe a o i le iunga. E le pepelo lava, e ui lava ina tuai mai, a ia faa tali tali pe iai, a wa e o mai lava, e le faa tuai mai. Faa uta, o le ua faa feteina e le tonu lona loto i to tonu ia te ia. A o le ua ami o tonu, e ola ia i lona faa tua tua. E ola ia i lona faa tua tua. E hale whai mai, e ui lava ina tolo po ina, o i tuu po ina, ia le faa linga. Ai tau tala mai pea, pea o i le unga, e le pepelo lava, e ui lava ina tuai mai a ia faa tali tali pe iai. Faatali tali pe iai. Ai fa mai lo malisi lainga ngai mul mul fa mai e le tuai lava. Pe e le kala fia ngai nga fam talanga. Le fa mai e ui lava inga kuai mai ai faatali tali pe e le tuai mai. Pe le make sense. Ai langa ia lo o le ese sengo kala nga o le taimi faatangata mal taimi ale atua. E ui ina tuai mai o lo faatatau i le taimi o le tangata. Ai whai mai, whātalitali pea e le tuai mai o le taimi a le atua. The differences between God's time and the appointed time. It's not by your time. It's by God's appointed time. Say amen. E ui na tuai mai i le vava ai whātinu. Ai whai mai, whātalitali pea e le tuai mai lava i le tū whaaleanganga. E sili atu le taimi o le atua i tātou taimi. Me ala na awal top topea, awal vavave, halu le mu lava oe say man ka kalo pe ya so uma sa ili pe ya so uma fa lata pe le tua ya so uma ma ye fa tali le fa mel tu se Isaiah fa full of meya a oe fa tali le tua e fa afowina lona manosi and those who wait on the Lord their strength shall be renewed. So I encourage you this morning, wait on God, say amen. Fa tali le tua le fo lo ma tatou fa moe ka kong sa ipea. Tali le atua pe ontam fai atu o mana tofa le atua le taimi le aso le tula pau lava o tātou ia tātou siustai muli muli pe le taimi le atua a wale sao kele a ua fo il fa kuai kele a ia close il fingalo le atua kala muli muli ngale nga fai atua ia Yosua il whanaunga Israelu ai le isopo ia le Iotana fa mai a aluatu ia le a fo ile atola awa le atua fa mai a wale vavi kele awa fo isonga laka iai, awa fo isonga mamau, ia ku leise vā ma oe ma le akola au. Aisea, ia i loa leile me aluai, lango le akola au le kaika. Whaila e alu whaapea le akola au, a leke vā wha le, e kei loa le alu le anga vale, e kei loa, a whai ke piko i luma, e alu o le akola au, a la e alu wha solo ako le situ, mea la whi mei osua, muli wha le. Aua fo isonga kuai kele ni e vava ia ku fiu ko vava ia o le vangalu la kola au ai ngai ke ve mai kua ai ala laka leile me nga ku le se va ma oi ma le atua ia e loa ile kai ka inga o le atua. God is always leading, God is always guiding us. We just have to follow. Say amen. Our job is to wait and follow God. Don't ever force anything. Because that's what he says. I was compelled. I was forced. Don't let life and the things that happen pressure you and push you to make a decision that ends up not being anything to glorify God. Say amen. Wait for God's time. Aone fosia oe ina kele o meo kula imai. Nang kele o kaimi o le senga o kako filfilinga i fai. Pea o le kaimi o le tonu o tatou maa fau o kele me fa popole inai maa atu vale o tatou loto. Ia tātou whātalitali pei le tua. Whawhel whātalitali, whai tau tuspaia. Ta talo ia sa uma. Sa ili le atua, ia mawatu ia te ia le vi inga. Say amen. Ia lufa malosi mana mo i tātou, whātalitali le taimi wa tofaina le atua. Mo oe ma wait for God's appointed time, God will surely come through. Even though it's late in our eyes, it's not late in his eyes.
I le swafo Yesu. Amene, amene. Ya. Nei tai au le a tātou sauni mo tātou mafutanga te talo. Pe ona folofolo ina atu ya e le asui le whaingo le tātou te talo nei tai au. O le taimi nei ya e a fo i o le a tātou, o le atu uma fo i a tātou isi mana onga. O sa i mai pe on pe mele upo le atua. E le iku aku kako manga onga, o le vanga sila fia le atua i a tātou mana onga. Tasi level mea le la tātou talo e le aso nei, ta tonu sa tātou ana pongi uma nei vai aso, ia matu ina atu fo il tātou wha moe moe le atua, ia le aso la nei, o le akako Savan Valley Fafo, le o siaki ako o feololo mai tau e le o yeise kimu, e pupu lava skaimi. Lava singa sfulu minute tātou o Savan. Awa fo ike e so ngā alu ke le kua, ki we le loa kui o, ia ma e moe e kua o, a lewa umala kako fono talo. Ai lava I lumai I ke musu foi ki o se isi o leolo o su o foi ske alu mau a fai o tatou tama matutua e fai singa malulu ia lei foi so meolo ngofo pe tonu I ai mole au malolosi ia au so ngalu mamau ngale ka amilo a il kako falsa ka amilo a il kako falsa ia e ke saval vali ai mafailo tatalo o tatalo tai au nei toi o foi natul fanua nei talo le atua ia kakala fo'i le fanua atoa ia fa'aogāina e fauai le malumalu o le atua o langa pea tam fai atu le ua umana ave tatou pepa e tonu le ua submit ia tatou pepa o le final process lea o le vaega mulimuli a lea e uma lo le mea lea ia sua lo le fagua e le vave ia le alu le galuega le kaimilga ae pe o le umi o le fa'akalikali o paperwork sima pe mika ia ae lea la fa'afetai le atua pe ona tam fai atu le asotofi le aso na uma atu ia na submit ai tātou pepa, le ua alu atu fo'i ma le tātou pepa le whailoa atu ai, mana o mia lava le whanua atoa, ai le lau uma ngā luenga whaletinu, le la whai tātou ngā luenga whaleanganga, wa lava fo'i oto e whai masui le tātou e kālesia, say man, a ole wawa ai fua po aile o mai, po aile o mai, ai saungi whalei, tā pena lo wanganga, tālo i le atua mal wha atua, ia maunga I ngalo ia atu, a leis whakua koe, leis au ngau mea, uma ia, sfulu a minute, uma lole sfulu minguke ngā, koe kako mai le tonu I wha uma wha lei tātou whono. Talo ele umi lava, ai whai wha leino o fu malulu, ale maingi o fu malulu, e pe manga, ia lalo kakalo ko kongi I. Ai ia tātou ngā ole sfulu a minute, e te wala au atu lo taimi tātou o mai ia na tātou toi fo I mali e tonu, e wha uma wha lei tātou whono. Talo, ma nei nā tonu nei tai au. Yeah, amen. For those of you who are tuning in, we're doing a different type of prayer. We're going to be prayer walking our church. If you'd like to pray with us, you can pray from there. We believe that God moves no matter where you're praying. Fe level me o e te talo mai ia o le talo na o le swinga na le aso nei. Ai fai e te talo fa mole ia te talo fa tasi me se tato e kalesia le fai na maua tato maftanga nei tai au. Te talo mai lo fale fe level me na o lo e mata mai. Te talo mo tato fanua o lela a fai mātou masui o tātou ekalesia e Savan Valley tātou whanua ma te talo mai foi oto. Pray that God will open up this land every square foot, that we will be able to use it for the glory of God as we get ready to build this church. And let's just pray that God will bless everything. So about 10 minutes, 10 minute, lewa afatonu al fitu, lewingala about 7:40. Ya ito yo maile ia tātou tonu, ya whamanuia maile tua il tātou fono talo nei tai au. Ono Yesu. Amen.